Normal Kenyam ka nas diala kontin barwani lingwa seme ka Noronan TV channel en wala shan ka kel ka paydiok ron kina dangro wiri jen dangro wiri bakel bana roantin konti lorudien kaliang bana kaling ka jari pode mene bana rach eno ka kurdan chituok tiga kurm chituok kam kume SSPDF no kananatin kontin lanwer y army bari podana chanu gwada banje linkel bukoraj boni katin ko kien telat korodien re which kasa Sudan ke widi ale ko kien and then kajari poda manager lingano ngumle rodmo lerenya man baran wakel gwasame man dong de koran palping kaliang de ano ko goro de yana ling ano chana ko rache no ko kurdana chituok kam Iran ke kuma Israel kana kuma United States tala USA bana mandan chora latin bana jeling bana kulu we ko kurdana chituok gwadan shi ngwanen wari shi kan doro shola biamnom she can dak ka chikan ganak bone man commissioner bana jeling ano ka jari porman so ni chana men focus ba ka mandanan choda lat no ka mijilis reporten chano gwasme ka bialing ka banong ya akor dana chituok kam kuma Israel sharin matkel ka US she can darashal ke Iran shikana bok gwada danan shika bokten shikan darashal ke Tehran shikana bok kadaiti dit shinetin kontela ji Iran ala Iran yan state media shika rach ke Sunday shikan ladone ne cha Korean sha janak la supreme leader wudishal ke Ayatollah Ali Khamenei Ali Khamenei chajanak gwami mochukume United States kana kume Israel charan matkel chicken Tehran chicken bok ka chicken go bongne gwada dan tide ne tikatin la gwada ta kwar matetin kwar shale Khamenei chajanak kume Merkama mchora matkel ka kume Israel gwami chik boktin karenyal report me chalat ka chaling ne dia jan kanna karwa da gudu shal kamo Ali Khamenei la supreme leader Ayatollah jen kwermedit wajen rewkot ka tada lat ka je ne ren konti la jalamne kene kontin te wajen winami ka Iran jan chicken titin ka gwan bar wakan chicken irin wani kan na kalong a million of people kan ga nakan kuma Iran mon especially would mem shimla supreme leader shakul nakan tama Michal ke Ali Khamenei jana waram kel mishine tin wan ce yiken ce badalo gwada chanak tin jan chala do kan na karwa da chanak kan kwar ko ken shogu jan wan maden dial jan wan ano gwada chanak tin wa shineken tila jiwe dian 1000 people chicken park kwida ano wajen nakaje te kurun jan badagu de bakel la run dab kada wajen che kwar jigne ka ron kit kelu ku bangwan jan badagu de bangwan la 1989 nana long wajen gwada dan kam ka je kwarten ka kore jan ke Sunday mo ko jan nagaje ke Saturday ka jok US President Donald Trump yawarga gor ke Sunday ke Truth social platform jane Khamenei jan chajanak ano jan nakaje ne ke Saturday ke report kanalat ano jan si Trump la no wude me kano da blanco border len gwazdan nakajeten ay nakel chana ga menen nyaade menen ko ken ji marka de ba
tin de kel ke kan kwar chop ko jan ngwan alo kan dia lan kwar to kware ran to bom sha gan kan dia la gwa mo Trump nek de tene to ngwan to celebrate especially ne konti la jiranian man ken man iten kontin checheng ajek re run dia la tin ko wajen run dia la tete re kwar cheng na ajek long wa chiang me be chi chiang mo gwa liang nat ke lia